Hi guys, good morning. Good morning. Hello guys, today is day 2 and karon moadto mi sa Minterio kay bubisita mi sa among nanay. And guys, I just wanna let you see nga ingani among view every morning nga makitaan. Damn boy, that's so good. Diyan na call? Mas ni Kwani. Anak ka ma-picture ba? Ako sila pula po. Almas na sa Bohol? Ya, mas ng Kwani. Juan de la Cruz. Ano ba? Kalabantay. Dali na ba? Ha? Di, naihas dito. Smart sila Minterio. Yeah. Ikaw. Ay, itik basok bato ha. Kaya mga ba? Picture ka. Anak ka ba? Armas daw sa buhon. So hello, good morning guys. We are now visiting my grandmother, Nanay Tua, here in Bohol. And it's been 2 years na every mag-visit ko dari sa Bohol. Sorry guys, hanga kayo kay ang patungas mangud kay ang pasaka. Patungas kay ang pasaka. But every time we mag-visit sa Bohol, we would really visit the place of my grandma. My grandparents. Baila. Bailo. Bailo. Ay, sa may lola. Lola. Baila. Bailo. Karon, Isa tagiya sa farm. kuha din ng Pero. Pero ang tagiya. Guys, just to let you know, ang tagiya sa Basakan. Minterio. Magkaling nga side sa mga plantation. Oh. Yes, from Bero. Yes, dagan kay Migyuta. Gayo ka. Dalaan ka na mo. Dalaan ka na mo pag-uli. Ngani ka smooth ang dalan sa no traffic. Pwede sa Ang kasulod. Hoy! pwede sa Cagayan nga traffic kayo. Di ba ang kasulod nun? So guys, we just got home from the cemetery and as we went there with my cousins, dagan kay big realizations kay Dako kami kayo. lagi yes, karon pa mi kabalo nga ang tagiya sa sementeryo Kay o among mga lolo. basakan kay among lola Lola. Pamina. which is Bero iyang pilido. O di na mo lawayan. Hindi na mo awayan because Among parents. ang parents kay Last, kay nag-away-away sila tungod sa yuta. Pero, okay naman. yeah, because among parents lang mag-away pero kami mga igagaw dili. So, hindi mo away ng Minterio. In our country guys or maybe in other places no, we are people are fighting because of land. They're killing each other, and as a part of the Vero family, we are very lucky good to have a reach of lands and other kanang bitang property of lands nga magpuy-an. We are here at TAGBILARAN City, capital city of Bohol. And we are going to Baiso because magpa-fit me sa among mga gowns and other dress namin. And yeah, gigan mi sa ICM. Then nagan kami gikaon. Then amot lang kung maigo pa ba itong pasukod na mo ato last month. Damit dito ko yan. Yeah, hopefully. Ang uniform sa Lourdes of St. Mary sa Bohol. Lourdesians in Bohol. Dapat ang audition so Lourdesians in Bohol. Our Lady of Lourdes. Marian. Yung Marian. Ano pangalan na nito? May sura eh.
National High School. Ay, mano. Dito din ang kwan, ang St. Mary's. St. Mary's. Tangkad na gudi ay. Muni si Manong nag-drive sa mga. Bohol Island State University. Ay, Baiso. Ano na yung island dito? Ano na yung island diya? Ambot Ano lang. na yung island? Isla sa Bohol. Ay, isla? Isla lang. Dire na. Guys, we are here at Baiso. Nag-uban mi sa mong mga igagaw, pero nagbulag ni Og. Nagbulag ni Og puan mo tricycle. And that yeah. Sino yung gulatan? Fitting mo. Wow. Fitting sila ba? May pakita ko sa inyo yung dress. That's how you. Down sa bride. Sige lang kay kung unsay problema, pwede mo na Look at the details. So nice. Yan, Okay na, oh. bye-bye. Kanina, finally. Oh, kanina. Some vlogger na yan ta. May talikod daw. Kasi na sila. Char na sila. Sira sa chundong. Bata kong bote, Oh my God. Little bride, so cutie. Yung kan ba nga bata? Kayo. Spaghetti kuya, note kuya, spaghetti. Aron mahuman na siya. So guys, I'm sorry if I haven't updated you about the happenings yesterday. It is because when we went home here in Duero from Tagbilaran City, we were very tired and we're very drained. So that's why when we got home, wala na gid ko nakailis, natulog na lang ko diretso because di na kaya sa akong mata. And by that, karon na lang ako istorya kung unsa ang nahitabo gahapon. So we went to Tagbilaran City. It is because we went there to have the final fitting of our dresses and tuxedos that will wear. So we went to Tagbilaran City is because we have to have the final fitting of our dresses and our tuxedos that will be worn this Wednesday, the wedding of my cousin. And we went there to to have the final fitting. And also we went to the two malls in Bohol. One is the Island City Mall or the ICM and the Alturas Mall of Tagbilaran. By that, dito nangaon mi ang among tiyan kay nangaburot gidug ayo because kanang daghan kay may gipangaon kay among mga cousins kay gilibre mi nila og bisag unsa and nabond gid me with each other and I'm very thankful nga nahitabo to nga moment because talagsa ra gid mi nga gagakita and I think I'm very happy. There's nothing more that I could ask for. We're very complete. Maybe it's not, but almost complete. And I think that made my day, and it was very fun. Hi guys, if you like my video, please comment, like, and subscribe to my channel, and help me reach 100 subs at the end of March. Guys, peace out. Bye. Kay gapon ni anime, wala jud mi nakapalit. Og ticket, gabi kasaklap. So, naramong ticket, light very recently deleted. Deleted. Oh my God, nana may Bohol, going namin.